Znači ja sam Tamara Sudarević-Kos, jedna ili jedina žena na stazi. Već dugi niz godina sam u utrkama ubrzanja. Ovo je Honda Civic sa B18 motorom iz isto tako Honda Civic, samo je turbo. Ima nekih, sad vozamo se između 650-750 konja. Pokušavamo dobiti trakciju jer je na prednji pogon. Vozim prednji pogon i trenutno imam najbolje vrijeme danas na stazi u prednjem pogonu. I evo, poželite mi sreće, ja se nadam da će biti dobro. Pozdrav ljudi, evo još jedna cura na stazi, ovaj put sa BMW-om 335X i 650 konja. Slaganje sve od nule. Prošle godine smo vozili klasu 11, ove godine vozimo još bolju klasu 11. Najbolje vrijeme auta je bilo 10.5, s čime sam oborila jučer svoj osobni rekord i auta. Nažalost nismo došli po pehar, došli smo obarati svoje rekorde, tako da nadamo se da danas ide još niže. To je to. Zdravo, ja sam Adel Fezić. Trenutno smo na street race u Varaždinu. Vozim Golfa 8R. Trenutno ovaj Golf ima 650 konjskih snaga i trenutno je najbrži u svijetu. Osmica Golf. Vrijeme koje pravi je 10 sekundi zarez 3 na 402 metra. Bog ekipa, ja sam Dominik i evo ovo je moj Golf 7R25 AZA sa 850 konja. Danas smo tu u Varaždinu na natjecanju i danas smo najbolje vrijeme odvozili 9.99, to nije inače naše najbolje vrijeme, ali bomo pokušali sutra spustiti sa novom mapom. Mi se tu inače natječemo u Pro klasi 4x4 AVD, znači vozilo mora biti legalno za cestu, sve unutrašnjost mora biti u autu i to je to manje više. Nadam se da bomo sutra spustili vrijeme auta i dođite, vidimo se. Pozdrav ekipa, moje ime je Hrvoje Riđan, dolazim iz Zagreba, vozim Audi TTRS. Najbolje vrijeme auta je 9.8 sekundi na 402 metra. Evo, nadamo se da ćemo to vrijeme sutra skinuti i popraviti na bolje. Dobar dan, ja sam Robert, ovo je moj prijatelj Matej. Mi se nalazimo pored kartinga, znači karting sa Kawasaki Ninja 636 mašinom iz 2004. Najbolje vrijeme kartinga je 11.1, ima quick shift. Danas ćemo probati srušiti svoj rekord i ekipa, vidimo se. Dobar dan svima, ja sam Dario Konopek, dolazim iz Slavonskog Broda. Vozim, kao što vidite, Audi S2 sa 1500 konja. Trenutno sam rekorder i ovoj pisti i svakoj tu oko nas. Najbolje vrijeme je 7.6 sa 300 izlaznom brzinom. Pozdrav svima, ja sam Alen Majstorović, majstor kava iz Koprivnice. Dugogodišnji prvak Hrvatske u motociklizmu u utrkama ubrzanja. Ovo je moj Kawasaki Kawa Devil, napravljen posebno za utrke. Napravljen je cijeli motor, agregat je napravljen, motor je olakšan koliko se moglo napraviti na njemu. Prošle godine sam sa njim vozil tu u Varaždinu, napravio sam svoj osobni rekord od 8,8 sekundi. Nažalost, mrvica je falila za državni rekord, ali ja sam jako ponosan na to i dobro je bilo. Tako da, motor sluša, sve radi dobro, danas idemo još jače i još bolje. Zdravo, ja sam Alen Mujanović i dolazim iz Sarajeva. Vozim Seat Leon, R29 motor, 1000 konja, najbolje vrijeme imam 8.6. I jedino što nam je plan za ovaj vikend, ostalo je na ovim prostorima, još na ovoj stazi nismo napravili 8 sekundi i tačno prije 3 godine ovaj auto kad je sastavljen, prva trka koja je bila vožena je ovdje 2022.